Teng di ari sinzi gi wudu nang kushab Donald Trump la long shi je jidin sokpe tame wimir pep nang gi yobadang. Deshi mat sokpe ngwene ledo sinzi shimba jam Kamala Harris la pep gi yobare. Mangbo sem nang jam Kamala Harris khong ne teng di denzo gi nang sinzi gi tame wudu bar shu tupki yume gi tela yang diwashik shagi yobare. Resa mingmar ki kondor sogyu doning dini nongar jengi denzo shik yongyu yimbani ten keware. Denga kushab Donald Trump tang kushab Joe Biden namyi gi bar thome dolin nangap kushab Trump la ngose debyo ngang gyagason yobatang dene ledo sinzi chokne chirde nangde kongi sabdo jam Kamala Harris chokne nyamshu nangyu je yobare. Tengdi dolin kap cho nyi gi rangrangi langchok gi kor lengde tar mangso ne rangi tame wime demgyu tela nenga jengi duishikyang chayo. Dingche ting wime nyi ne mindawe chage mangboshik namde pepgi yobatang kushab Donald Trump ne jam Kamala Harris la kongi sheje yunde dang kenge tela sursa shushibadang jam Kamala Harris ni denge wimi kushab Joe Biden le kyang gangji tela tse mawa yube gangsa shi yinbe deju nangdo. Biden ni kong le kyang kyonga shik yobarre mangbo tengdi dolen la kode deyu. Look, it's time to turn the page. Nangdo sangma pensun mitunbe kenda mangbo shik yobar nam pa shaade chikji ki chokso chogyu dula lebyu. Yang dilu dawa drupe nang kushab Trump dang Biden nyi ki doling nang be kap sudung lungting ki teng ariwa saya ngapchu ngaji ne siyo batang yeshiba tsue teng di doling dishin dele kyang mawa yungyu yobe tsueba nangi yobare. Trump has to prove that he can be kushab Trump la ne siksub ki rik bejo maje bar ilu tsunde ki to nele kebe sinzin la kwe tube gangsa shi yinbe kongye chede kongla megawe chidin sokbe misor mi gugu yobatang jam Kamala Harris la ne nedu gangji te pargoyo dang surkum nang topgen shik yinba mase mangzu sokbe dromshi wo sinzin kushab Joe Biden ne sungbe siju dang tepu midawa sungge shik yinbe kong gegu yobare. Dolingi kap weminyi ne yagab ki penjo dang tuku nyenchung deshin chisi la sokbe cho nyi ki midunbe siju ki diwa manda shik la dolen nangu yobare. Weminyi ne shugu kambu re dang nyugu deshin chule ke chugi mebar diwa re la kama nyi ki nangzui du kalen nangu yobare. Weminyi ne kalen nangap nedio kare lagdar chigi yume sedio nang basamle deso kanda chedi nangi yobe kor shibche deshe makyab na yang digi yobare. Yine yang cho nyi ne de te rob samshik leng gugu yobare. Teng di nongar chigi doling dishin sane Philadelphia nang chogi yobare. Ngansu lungri kangi potang kabu sargoba Anita Powell la ne tangbe nelu nam papkyur dang nyendu shuge dashi wangchu yin.